It's Impact TV Kuki channel hi avela tuni agenda Manipur Kuki edition discussion arvezosi kaima SEIMINLAL KIPGEN na bon chawin lim na kahinai kini nahi so tuni apana agenda Manipur Kuki edition and chipin thai talk so hi refreshment and gift partner hui industry sum hi ditan ahi tuni discussion arai ki how do topic cho hi le new district still not swallowed tichu district tha hung ki introduce nunga tu san ga acceptance ki bolo lai chung sang thwa hi ki holim nai hin nai di wa in 2016 December date 8 bilain district ko akihap ben hichi district ko ano men hichi zo nung chun district 7 akihap ben tun agomen 16 district ahitan hi chule districts 16 ahung hi kumnga hin tan ahi ADC election delay hi tolhanin atsum in bantam ta na kawin tun government to ki holim ki hol na am to kilhanin ADC nga hi 2015 June date 1 anaki bola hin ningkum May 2020 date 31 na apart na ki chai hita hi due to COVID-19 pandemic chule boina dang zin alhagup extend na ki bolin ahin 2020 November date 13 nin apart cho anaki chai hita hi Mars date 7 nin government to at sum to ki hol na anomin hung ding May date 5 chana election notification so sa din chule June date 25 masanga ADC election hi bolsai ding tin anakinop to win hi hichikinop to zo nung hin UNC United Naga Council in cabinet in March date 27 ya decision ala masanga tinghang district sagia ADC election an ki bol chu tun district 10 hal hin to kilhona cabinet in district somagoma election bolding aphat sa to kilhona UNC in district to som agoma ADC election akibolding a hile ga saiding in Ferzol Kamzong None Technopol district ho hi legalized the bolding a hitan chihi dodal na navy na hi chule heading kha chu district tha hung ki sembia pan in United Naga Council in anazada to anadodal khat chu na hi Naga chena district le gamhoa district tha ki sem loading a hitin anasayowin ahi hizin twahin district tha hung ki sem zowin legalized su a hitan but we are not accepting this one and join Saiba wings new district still not swallowed it so ikam wa het lut wangwa ilola ivalut lo lai tabong ti khat hezi sun tu ni hichi district tha acceptance hi lo je in ADC election jong hi government in boina dang ja dili abol to kil hanin ai hon so acceptance bol kil lo line and this na United Naga Council hi piti de ha dem na hello do dal na nei pa hi tu ni ai ho Impact TV Kuki channel studio ki holim na hin nei di hi in hichi ga holim na hin pat masang win tu ni guest iko ho ta la na hin nei kating ama sa penin ko ma to hi jam ta pu THANKKAM LUPHENG who is the member ADC SADAR Hills Amazon Impact TV Kuki channel producer pale core committee thalangin limna kahin nei nahi and abana to hu jam ta pu KHAIMANG CHONGLOI who is the president of Kuki INPI Manipur Amazon Impact TV Kuki channel thalangin limna kahin nei nahi ahile ki holim na so anapan paijing ho hitina ama sa penin directly pu KHAIMANG CHONGLOI president Kim Kwamana sing kating UNC in district li tha hwa ADC election simding dodal thu hi izawin na hichi izana chung chon ran ama sapenin iga het no mo chu UNC in kumli lenga piti de ha chi tan thu chana roll back adin pu hi ai ho Kuki INPI ngaidan ai lo le lungel dana ipina gelam histin sang thu hi ama sapena in hin sai thai ni sai deu new district ho UNC in rollback at ipahe kukin pi ngai dan ipiham ki district ko nomin Manipula hichiba na chu sagiyong khap ben tun som lagu nei ta a background tham khal ga sing kating aje chu hichi district tha hong ki bol hi thing sela se ding chun e ho Kuki te favor ki bol ho Kuki te pressure in aje chu more than 30-40 years it is Sadar Hill district demand at ko na cho hungin ahin he chun Kuki in pin jong mit pi yo sen he yong le pan the thai lom pia pan na chu ke yong apang khat ke hi run ka sei do mo demand ke bolen district level ai bolo gen
mi yo se aninga ka chun isapo na vin hi chong bu mang chun kukin pin ki sapo ne chubanen kukin pi le government apart dung ya ki ho na yong chu akinai jing hi ya chu 2016 na hi district ong ki bol do ding a hi Kuki INPI Manipulin jong rolin ta ki line valley base CSO ho UCM amuko adangdang 20 members yung jan thimin government to na satan kyo na kinayin amo objection na lo ding hiti tabanga chu district ong ki bol do ding pha na chu tampi hong ki ke be a sagi hong ki se ne he chun ka sei nom pen chu district ki bol hi e ho favor ki bol hi pi yang chu so pi ngai ma nan ne hi lew UNC hon ala dan ma ki la pe UNC hon a bol pen hi ipam ti le district tha ki bol ho hi ke ho e ki dong po win aje chu ama hon adin pi hu December 4 1981 government to MOU kane win 92 yung MOU kane win 96 yung MOU kane win 90 yung kane win alas in 2011 yung MOU kane win hichi don selwa disik ki bol chu kyon ka sang po ve ama wang asan san lo chu hije chun ki phinna na satanan ne yuvin Manipurang anom khalo chan gen 139 days ki phinna na ne yuvin government chu na satan aboyin mi pi yong iboyin economic blockade na ai le hi cho yo chun government in hi chi hi adi pol community favor ki bolai pon ateng na thil I madang he pol administrative convenience achu district ki sem he ti chu open le clear ta government se ya chu administrative convenience na ding achu government in abol chu mi khanin kasang po ve ti a san wa chu the he po ai chu all the amen government in chi hi December 3 2016 na all the na phone se na hicha bol na say na hi governor is pleased to create 7 districts for the administrative convenience mi khat favor ak bol ko na achuti a hile hichi chu ahong chin UNC le sopi ibe te na gaten na satan atin la ha thovin atingovin PIL set movin very petition yang set movin ahin la 2019 na April 31 ni acho high court ne hiti PIL ki set hin dan di ai tapoy PIL ki set hi adi ipon hejechun government in hiti district tha asim hi ama internal power ra chu asip hi state subject hin state in administrative convenience nga asip thele agon tup chu state thu hi koi ma zada le koi ma phatsa wang sai po hi chun PIL ki semenang writ petition ki semenang hi yong de chi null and void heta illegal heta hi chun government in notification December tarik ke na notification asu chu amma government power asin hin koima hentuma koima eng hon na ki bol hilowa mi yo se development equal development ding tengle agama administrative convenience ding as ki bol hi ati etan hije chun tu nong sanga kasang poi tu nong sanga roll back din kiti hi abelit umlo atai hije chu asan lowa hile kasai nom chu
UNC hi mi pi kiloi na ham all hoi langa koi mancha new district ki sanglo hi le kamjong han nang none hi iso pe ho bete wa hi an la kamjong le none a district aki semin facility yo se amen mi pin jong hoi te kejin chan labo changin thanom ta ma hi na ale UNC chun naga mi ten chi ka sangpo ve ti hi asan lo i ti da na chu district administration chu well function heda well function hiya alhawai le again thi ho benefit amu so ke nu sangwa chu hi chi naga mi te hen ti koi cha naga mi te ti chu do thi ko ha ma a public in enjoyable a public in a benefit chu akimu so ke ta ala UNC chun hi chi hi EPR naga mi ten to kasangpo roll back hi de ti hi naga mi te hilowa asai sa chu mam ti chu gin mo thein ta lani hi ji chun hi chi wang hi Kuki INPI le Kuki nam wang chun miu si chan levo chan na thading government ki wai home na convenient na dinga ki bol hi ji chun Kuki INPI hi chi hi ima gelsin nan kelapon thil phata hi ti chu government ki papi na kineyin chuban le hichi district ki sem na dingai Kukin pin yong na sata pan na kila ye jun tu nong tu ba na yong Kukin pin district tha ho wang he achan ding dol chan na dingai ki din pi jing den hi ti ya ka sei do ma thudi ta hin na after getting all the facilities to le adang dang district nga muzo nga ikabanga after big work na ki pin na kan hu tabang na ja question raise na so there is a null and void ti hatching from Kuki INPI Manipur adizong adin ahila twin pu thangkam ko man chicken kating tu chung at sun ki pin na hi like as an ADC representative kan hi na chuna for early ADC election UNC te dingun to dan sa kimat na umitia gialo o umin hi chung tang thwan ng ipi nage KPE ita bang platform nunggal sa trading Impact TV Kuki channel in INPI win amasan Impact TV Kuki channel team hoyo si chunga khipa na kan thong tua ADC election aphat cha ki bolding hi ti issue hi tu lai ta Manipur la dinga adi athing lam mi te dinga burning issue ye chun Manipur la hin tribal ho na kiloi khom na platform hi lo ji in student organization hi yong le all tribal student union Manipur at sum hi chi tribal ho yo si common interest alo le common problem ho pressure bon na the solve bon na the platform khana hi ine yu hi ji hi kum tam ta ma sanga pa na chu at sum hi mi yo sin tribal yo sin ki ngai na alo le hi tia chu ipin bol ri ham ti hi vet sang na ki ne ya ta chu expect ki bola jing khat ita bang organization khat chu hi in ye chun Manipur state government in ADC election hi aphat chana bol pu ti hi mi yo sin he aji chu tam tam nan ti pandemic yang min tin chu le government sai na ko na jong iti ham sumda pai thu problem ham ipi problem ham langwang chu detail in seira ta hitin tam ta umai thin china problem chu a hin hichi hi election hi aphat cha ke bol pui ye chon election aphat cha na bol diu hi ti hi o tribal student union Manipur at sumin abula patna an se yin khat chu hi hong chi na hele ke ho tam jong hi thago extend nei bol pi we aki chai nunga election aphat cha ke bol thelo ye chun thago extend nei bol pi dan dung we an chu kum phadi ke bol thi yong le thago aki chai ya chu election bol de heti ba hi from all corners na for all angles tribal organization ho akona special hong hi ichai hin tam ta cho hong tan a hin latest achai na pen ti ham ma at sum le government of Manipur MOU sign ke bola cho May tarik nga sunga hi election notification so ding latest by December June 25 ba election process complete hi ding ti pa ha kino tu na we ichan ge hong idam ti wa chu akisei the pun
ตัวนี้ดูเป็น question จูฮิจิฮีมีตั้มพินยองอาศัยขัดจุดเล่อาจิจูโอ้ tribal student union นี่คือที่พันเลยกูคิดเลยนาgaกี่ปังข้อไหมฮิจะก็ใช้นุ่มขัดจูหัวจง repetitive อามินหัวจงอามินหินฮิจะsuma naga ho kiti jing le na naga student ho hi amo hi alungelo wa khu akampa wa jong akija amin UNC in district sagi atha ki semo sagi apom lo pa hi tu chunga state government in ichi li ho hi ADC election a yaw sa ding ati wai le UNC a ko na problem hung de ti hi mi ocean lungthima ni ki gel khat kule amon jong aseyo akamwa asedo in jong kija aumin ye chun ichi hi ilungel ipun do lo wanga chen jong ichi jo le UNC ho favor thimin chi khale ersum movement hi ho dinga man na hidam ho dinga phalo dam ti pa hi yon kukin pi president puna seyin government in administrative convenience and development na dinga district hyang le block hyang le create about hi ichi abol chu kukin pi Manipur le kukin mi pin ake pomin welcome ke bol le ichi district tha ho chu appeal hin na diu ai lo le amho achan diu lom ho achan the na diu wa kukin pi Manipur ya jo chana pan kila de heti kukin pi president pa chu ti hi le ichi ho district sagila ali ho hi ADC election ta bol tha ding kitia kiza da pa hi ichi pa hi ya kukin pi Manipur president pan asay to akikal na umtay yes like a conflict of interest neo khat umtay katino me na ye chun hiche hin sum hin hange ADC election chu bol wai thei poi ADC kiti chu ho thinglang grassroots level la ho igamu len gamhu thei government ek nga ko umai ye chun development lang chu fanum hi yong la hin gamhu na ek khat provision khat am ji ko ni chuang hi am lo hi thei lo wei sa te ngai ye chun sum ho nyong demand bol ikithu video ahin ilaya district li ho yaw le thei pon te ti UNC na sei pa hi chi hi sum lam kai hon itigel de ham wang ka hepo chi hi amon jong adi eti khaw le UNC ho feura na to he ti ai mi pi tam tan la ding lai kai ye chun age ama chu ka hepo government in bowling ti le thakana chai ding chu nili ninga jong chai the if they are willing if they have the will na commitment ne la amon bowling ti chu thakhat lu di chu ninga jong chai the ye chun abol lo wang thei lo ye bol sa te de hin a hin district tha li ho aja wai le ADC election thei pon te kiti UNC ten an sei pau hi chiwang hi a chi ri le to ersumin ADC election thua movement an bol pa hi chi hi chi yang talo che lang tai ta kila di he di ta ko kimi pin kila di ye chun e ho ni de chu district se gila chu lia in people na sei bang chu e ho favor ke si me hi e ho tam joi chan we district na ti cho yo si appeal hin nga hin district dang bang banga chu a function nga hin ye chu appeal hin na di pa chu tu chung ADC election na district tha li ho ajaw du pa yang factor khan he ta ka koi no me ye chun chi hi japan pa hi mi pi apprehension sum movement pa hi sum min abol pa hi ayo le helanga UNC on district road back ati pau ichi policy pa to chun hung ki jo mat khadam tia mi pi apprehension pa hi ichi pa hi sum lam kai adi Kuki side depend bol ho in nyau khat igel do dio ye agel do sa yong la avelin na mi pi apprehension lo na ding ni che pa hi pan lao ti ti ken appeal ka la bol no me khali ta na ji chu lai ka chu conflict hum thai hina because on the other side khat a hin khat chu single hitan khat chu ikipun khom now hin na so hoi ta in a hile twin pu president command chi kin in kati UNC enjoy se bang 4 district hi ado dal na like they don't accept this ADC election because of their first point the first do dal na chu pi him tam ta le go to village mission or mission chu mai ho a hil na nga khan taw le di tam ta a hin do dal pan taw chu na de thi jana pan hit ta pang thing hang am thai ta lo ni kyong ki saitan hi ai le hi chi district li ho he ho kuki chate chen na jong atam tai na hop cho na so what do you think here hi cha hi government in apiti da hi tamang thil pha abola reject ki bol ho he ho kuki chate chen na gam jong asu kha e ai lo la atong kha e tian na gel what do you think hi chi view of point I feeling gel ni am ta nen sai go to village I know go to hills to na
Hiji board he government in development package multi beneficiary schemes so thing hanga chan sa na ding abo hiji chu ama hon India ka sei tai aseyo hi valid point alo valid point alo ama wang masanga anaseyo ang chi chi le ama ho thil to say he naturally invalid hung su ata so ade chu government in abolding dollar bola konin jong PIL reject abola free petition jong reject abolta na atu say chu hichi di sik tha kisi mo hi nagate again sa kisi hi ti a ko na he na nei pau so ai po hiji kisi hi government in for equal development both hills and valley ading for all community ading a kisi hi ti pa ko nin judgment pe ta hiya chu naturally amon say lo one naturally amo athu say chu invalid so ata tu a jong district council ki bolna chu li ho chu akibol wa hile na kibol thelo de tiu chu ipi min sam a ground on thelo chu di ta sei dina chu ahin chikala chun dole sei nautin hiji district council thu chu yes tun ise hilai nan nen sei che hile hiji go to village le go to hills ki hi e hon idei de wa isei wa hung yong hello ateng le nagaten asei de wa hung hello government in aphadinga to government has its own policy and programs so government programs so UNC khathe cooking pi khathe ro the boundary khet nai so illegality yong khet nai so na hija chu UNC chun naga voice asay cooking pin jong kukite interest le kukite voice as kisay ya chu cooking pi kanok do mana chu hiji ki khading hata ya mi pi suffer ding that so yes hija chu hiji go to village go to hills policy ho discourage kabol diu kaben diu kachi salo diu ta he very unfortunate particularly for the Naga people and as a whole the tribals community in Manipur. Here chu Tinghanga hi Naga gam Kuki gam tichu ita legally demarcated tichu. We are living together. Na that choma for example Tamenglong tila Tamenglong na chu Naga says Kangpo pi tila kukyo hase se do cho. And then hita chu ki chen hal le ya. Hiya chu community khat chun hiti chu discourage apo lawang chun emi hoyong chu. Kukyo chu asafar ding achan lo na mon chum. But hiti wang applicable ai poi kati. Ijan ti a tin la ha tho wa an tin wan atin tim le atin dong ju yo a chu cooking pi imi sa ho chu tan lewo tan na thei dinga lampi chu ki gong na beta ama wang tu a chang khat ilung nok mo mana chu hiji government policy hi thinglang na ga ma ka chi sa lo de ki ti ho hi kam chang chi wang hi very unfortunate hi a cheng le applicable yong ai o ti ka sei lai ken yong tham khat na supplement ka bon cooking pi president pa na sei ma hele UNC in district tha ho chung changa stand ala hi chi hi adi ta ai sei le ngai mo de ba flop ni chu ko na chi wa ko ni nong sei ba nga chu apia lo ai lo le khat read petition ho yo dismissible pi chu that's a court observation chu hele government in abol hin nothing is illegal na nothing is unlawful at chu Diu district create kebol, subdivision block create kebol, or to government in development
convenience ading abo len it is very much within the purview of the state list ya chu hi illegal hai po unlawful hai po atia ko ni observation api chula UNC hi abul lang tham khat se 2010 na senapati a mon ta hamjan ti jo senapati ho senapati a ho public declaration khat na bol ichilai chu congress vai hop lai ya na congress government hi amon majority dominated communal government ti chu chu million dominate na bol na majority dominated communal government ani ti chu hi chi hin nagate history land identity ichi macha na gel po we ti wa ichi public declaration a chu severance of all form of ties with the state government of Manipur ti hi declare na bolo ale tunin severance of ties kiti hi isei le bayaya amin hulam pe pha chu lo na ma na severance of ties kiti phan le naga tele Manipur state government ki khandi ti nai chu say example naga mipi government Manipur state government employees yong hai diu chu development hoi la lo diu chu fan hoi la lo diu chu ona chu ki khandi ti nai chu ai wanga chu alanga declaration a bolwa hilanga practical a che di ho kha cha bol lo piu chu ya chu ke wang ege sei sale amo hi epi ha angat na lang langa boli he lo pha na desperately na mo pen pen no mo thai ve ta kala chu ji ya chu UNC ki ti chu naga dinga body lin pen he ya amo hon declaration khat abolu kisan chu amining yong hello so le practicality a yong ipihung che thedam ti yong hello wa declaration khat amo bol wa tu ni ge chi declaration on chu chi lo chu chi chung chu na district tha ho chunga gamtina bol ki no chi kit lo flop ki na tu chunga yong ADC election to district tha ho issue an kai mat ki no chuwang hi pachum pon te aye chu government ki ti chu mi khatlen ni alo la social organization khatlen ni in ase mana mo chi de lo I mean every no one corner right ave tu chena community yo si interest ave na to le government side na ko na yo feasibility ho non feasibility ho angle yo si ave tu chena decision na la chu civil organization ho khatlen ni in oppose mo wala siri yong lo ya chu UNC stand wang ke wang tunia ho yong hin 2010 na declaration na bol ho ge ya hi ke wang chu UNC sang ta kanamu hin adita hi chi ho apa na wang I ma cha kamu lo vai ta desperately mo pen mo hai ta ven ta kala ai ho iso pinaga ti adinga UNC ni body lin pen ka rin na ki government do da na dinga phatchom na thei khan thong na ding ho thing hanga do da ho hi da ge la hi le apiti da very unfortunate hi ti tau tina ai le ki holim naw cham cha ga ki chaw ki break cham cha na la hi o break cham cha chu na la hi Khoi akon hum kisim do don theizo se hi khoi zo tingsel akon kisim ahi khoi test Dhara of Manipur break the win the bon chawin lim na kahin nei kin in enjoy sai bangin tunia new district not swallow district tha chung chang hung ki holim na thua chule ADC election to hung ki kaima chung ta boina tam ta tai ne hung ki ho hi in twin ki holim san si pai KIPGEN hi tin ama sapeni twin pu president command chi kin cutting district council district council ho hi che ADC election thua kim standpoint pp ma hi chung chang thua hi pu president na hin sai a join ramta ADC member po na say kicha hin conflict of interest umen akim thime ahlangka na chu say theta hi ahin la kicha hi politics ya politics hi ya chu Kuki INPI in tuni chana hi election ati komno ahin kasay nom chu INPI pu hina MP election wang nam politics akila
either Kuki or other. Thì din mo na hi achu MP khat nei do na ding achu Kuki te kai lo le midang kai ding ki na hi achu chawa chu open achu Kuki in pin pan ke la chu imi isa Kuki te kai na ding MLA le ai lo le MDC election a hi Kuki in pi ki kin lo pi a hin tu chung ADC election ang ki kum lo amawang tu chung ADC election hi Kuki ni pite phata a wait and watch ai pam ka step ilab yung mai aje chu enjoy conflict of interest kiti chu kiki mo interest conflict hilo amawang politics ka chu but sanang disi tha ki sim ho chu Hichi ho dal ha chu the existing 6 district council chu bol te ding policy chu khalang ho din na INPI ja chu election idei ji wa chu hichi chu isan wa le na hilanga district tha ki sim ho chu hichi district council ja chu full fledged hiditai ti na wang hello pi chu amawang district council election hi district council hi separately ama hon jong anei chi wa hele like Kamyong Tenoper None and Hiljor anei wa le he is a very much important component to make a full-fledged district component len ta khat factor len ta tu ni chan ge district tha ki sim ho hi district tha hi na dinga infrastructure jong ma lo ating le power devolution ng macham lo amina DC amina SP koi wanga amuna function lo I hin last year kahet khalo le 2020 achu government in order khada so NRGS hi DRDA noya nang hijong le hichi hi district tha hon yong ama in separate na proposal han nang EP hijong le tha nei ta ding wa to government in order khat so hichi to one of its kind so na the first of its kind also to make more strengthening the districts na Hichibana jutu hi ADC hi separate na ki piale hichichun district appeal hin now musa na dinga chu nailam tam ating yong le government in district na accept ta wa accept jo wa chu district council chamo dinga separate na ki pe lo le EP ham akibol lo a value um Hija chu min district tha ki sim ho chu roll back na dinga chu policy na sa ta ken la chu ion jong a district nga chu hichi ADC chu yong sa lo le we are the supporter of roll back na roll back hija chu mathematical calculation na Ichi district council ya tha ho chom loba hi le kasei wal lo ki chu as good as roll back na hija chu aki dei chu hi le district tha ho yang chu chan labo chan ding dol ma chu chang di district council yang chu amo chan ding ma lo me chu chang di ngai chu hija chu Kuki INPI in ki ho na Hota emergency kineya Kuki INPI keulo federal body yose na CSO yose keu khom na kineya cha to resolution li kila cho khatna cha le government in DC council election agang thei pe na bol na ni na chu government in ichi DC council election abol na hi district soma separate entity le body khina to district council abol so ke na
should conduct separate body equally to all the 10 hill district, both new and old district. Now, athum na acho, the government should immediately constitute expert committee to review or amend the existing DC Council Act 1971. Now, in order to incorporate those newly created new district, namely Tamenglong, Tengloper, Nonne, Kamyong, Philzon, so as to conduct at the earliest the DC Council. Now, ali na achu, government should be apprised to expedite the above resolution, which is the strong stand of the Kuki INPI Manipur and its federal position. It is so. Hiji chu na hele. DC Council election hi kang ta bol. Inja member pun say banga chu, if government is serious, pass on amendment bolding, DC Council Act sympathing kati in the sense that tu achu aumlu chu gu micho gu ma chu soma ki bolding ai tai point kha na ani na chu hicha he DC Council Act Allah sa chu delimitation ki ti chu hichi DC Council Act 2008 third amendment achu pi se ban tele delimitation constancy hijab da hi chu a voter list yang chu hoi te ke ya si ma hi jom sa chu hi jo yo se he a delimitation to asim to dio chu abana chu new district ho hi aneve, for example Tengloper to segment khatlo chu assembly segment, whereas Kampopi to 3 assembly segments, a voter population ki bang lo chu ai le Kamyong chu khatlo chu Nonne ayong khatlo chu na phil do ra chu ni chu ai la hi cha neu di ho chu hi chi DC Council Act hi to chi amendment 2008 to third amendment chu 1971 achu DC Council Act ne ki sema 1972 achu enforce on hi bang chu 2000 achu first amendment na chi chu na 2010 second achu the 2006 amendment also. Third amendment the 2008 2008 amendment na ti ki seyam tele amasa ahi DC Council khatna chu members from the gate 18 constituencies hijichu with the increment of population achu among 24 hiding hatai titilaya kiti sela the vote 18 should be substituted by 24 amen hicho na amen ki bolcho hijachu hijita banga 2021 ahi fourth amendment hu hichu fourth amendment hi tengle 6 DC Council to 10 hiding hatai. Number 2, constancy 24 long chu district lane ho 24 hanlang district now ADC now one each segment ho chu 16 member hand tichu state subject ya chu state government asset model tichu na that's na chu mi tam tanadat mo chu Tengloper chu voter 40,000 boy, whereas Kampopi 127 so 1,27,000 voters so 3 segment aso ailana 24 ya Tengloper 24 din iti the dhamti ai wanga chu state subject ya chu alen aneu chu akhen wa tu dan nia khen the so 16 law 24 law khen the all 26 law khen population dong ju ya population member dong chu
hi ya chu hi chi ai thelo ding ai pon tu kon khat chon hi chi new district ho incorporating hi ai thelo hi district council e nga chu 6 district council ki ti hi thelo ding ai atiu chu amendment ki bod in 6 district council chu 10 ai ta ti diu na 24 upgrade num ki bol chu district neo yang hong ta ye chun 16 loi 24 loi dan ni in ki bol han ti on hi mo om lo chu ateng de hi ti chu akum man ha na kum khallu de kum ni lu de ti nai lo pia here to government should immediately expert committee had to set up policy to time he chun look into a bola delimitation of the bolta MLS segment sa cho tengno per district to hilai ko waran ti le tengno per constituency se to tengno per district cho adu te rely ho se to a delimitation sa cho here to formally ama ho chu tamkhat gadget to ja chu a delimitation khat ka sip de chai to ka po pium sa to ya chu delimitation ki boundary ho chu aku malha ala ding yo hello asteng le hi ja no min tun hi ja thi thei pon ti ti ne om lo pia government in immediately apet pen to expert committee sit ding hi chi chun delimitation amendment bol le abol chai le tu monsoon session mai cha ta to na amne hi chi ting le chun apolo no pass bol le ki chai dap de chikala hi assembly in amendment bol te te ding ai ai wa nga chu government in bowling ti le assembly to ka chu ordinance khat issue bot hai state cabinet ordinance khat order so it's ordinance to ahung ma sa pen house sitting a chu approvable ke sai hi ja chu government chun policy chom ba chu kum khat kum ni lu di ga chu apei le bang chun ka hepo ama ho lungthim di lo thu ama wang hi chi hin hi chi atha ho ki bol le ADC election tu ki bol loading tin ai tai ti loya mi ki hil pa hi wang si tai hi ja chu within a span of 2 months 3 months to chai thing chu ha sam do na hi ja chu EP hyong le kukin pi wang chu district council wang chu aki ki compose ama wang new district ho incorporate hilo wang chu kit nom lo yes aya chu district tha ho chu kimit so ding chu kukin pin din ya chu district council chu agi pal chu amma the pena boarding ki chu kukin pi stand ani na hi cho yong chu yaw sa de ya chu politics ka ti chu min hi cho da tha le district tha ki sem ho chu roll back to tha khan hi ti pa chu achi pi ya chu hi chi khel na ti hon yong tu hi asai pa na ti sei lo le next 5 years chu awang se ai ta ya chu politics chu politics are hin na now is the right time to stand up and raise a voice na to tilowa here for the next 5 years thing the ibuilo duty to and then the other side we are strongly with this district tha kisim le khantong na dinga Kuki INPI jong pan nasata in strong point ke pangeti chu hi na ipamin hi le twin pu MDC command chicken in kating inja isai thu su UNC ga hong ki le han district tha kisimo UNC to government in moti chu EPT da memorandum MOU hi anabol hoto ki ka hi ati thu jong hi akizab min na ichi chung chang thwa hi na lungyal ipium ji ya jam ta INPI pu na sei to chun hong ti ma de adi ta UNC in anaha do dal pen chu Sadar Hills district Sadar Hills district hi thum som li mi pin Sadar Hills district mi pin hin ke dalai amon ana do dal ji wa chu hi chi hi Sadar Hills district akipi ding le naga te consent UNC phat sa na ngai de hi ti hi amo standpoint an hi jing chu ya chu Sadar Hills thu akita ging den le amon ban ham blockade hab abol ji le hi chi ban blockade la do na dinga chu government in jong
ake hu pi ji wa ji agreement khat ani ji a hin wang phanum ta ti da ham min 2016 na December 18 la ya Chief Minister who Okrami Bobi he took a very bold decision na forgetting all the MOUs MOUs ki ti chu ya INPI pu na sei banga chu legal standing lo pi chu adi ta se legal standing lo MOU hi bo chu state government in it is very much within the power of the state government to create a new district, new block, new subdivision, SDC circle, or even villages. The state government purview bo chu. The state government na to di khat CSO khat nin hi thein te hi the pon te tia amon remote atu di wang chu. Ti wang chu agel ho ang yel khen du chu. E ho nang yel lo di chu. Adi ta ka ti na. Chi chu hin. Ya chu hi chi SADAR district do dal na MOU ya chu ni ki sign kha. Adi ta chu. Ahin ya che ban 2016 na December 8 the government in SADAR Hills che hilowa district adang group jong ya che ta government in development ding convenience adinga mayo si hi abole ti pa chelai proof chu SADAR che lo am na che jiribom ho bang chu infaris in kon infaris am chu ha chu ya jiribom chu alit neo chu chu ma hin amo yong district chu ma ki vai po DCSP chu ma cha phai ti chu ya chu district dang atha group jong chu hung yaw tha SADAR Hills to inaugurate about tha ya chu tunin amahon kai MOU ho respect bol lovin district tha create na bol we ti chum seu yong le hinge it's for the sake of argument a chu ase de wa hitan it has no legal standing at all it has no point at all na ti chu validity talo thil slogan asap sak mu he ti akala he ke wa ye chun apa chom poi ta kala he ti chu yun si chu underestimate ka bon na gun she na hipon a standpoint pau chu ti chu validity lo legal standing lo he ye chun apa chom poi ta ka ye ke adi ta hinga ahile pha jang hin nei sa ta po na a chaina lama hung ta in pu khaimang chongloi as tunia studio ni representation of Kuki INPI Manipur hung na hi ji a chaina pen as you like so many proof and till 10,000 na hin join na so involved in saving ahile lastly Kuki society at it as you said before if we don't raise our voice now to I voice raisable by here in the next 5 years or so as one of the president of Kuki biggest body Kuki society MIPI ho CSO adang ho and the organization dang ho komahi what should we do now na IPT pan ilaw ngai tam how should we stand forth and raise our voice na nang ma suggestion le advice na Kuki society MIPI ho le nam lam kai ho chu le adang ho koma IPI sai no na ne nam mi te ho henga ke sei nom pen chu district council chu ki bol lo ding ti chum lo na ya chu INPI mi pi yo se thal hanga ki sei chu Kuki te interest a chu ADC election chu let it be conducted at the earliest agang thailam pin bolum ti chu ide yo hi ain la hilai ka hi politics ka negative pa chu minus point ma plus point ma chu physical la chu le khen ding ya chu ki bolding hi tu sakhat sunga ki bolding de hi ti ma ka sei ngam po and agang thailam pia bolding hi chi Kukin pi le lam ka yo chang kilo na hi chi resolution hi government ko ma convey ki bota government in phata hian ta hi ya chu na se yong hi genuine case hi ya chu district tha li ho chu mit so na ding chu en ki gisim hoi di yes wetsa na in ton Anglo Kuki war iti with Kuki rising on again iti le Anglo Kuki war kiti atwa Kuki rising ti ham nonsense eti loi jo am I hin tiwang hi mi pi ten het kilo di tha kha e I events incident ating le athu ala jo se tha kha e na ya jo government in kum jakhat het pi loi koi pau na sau chu ya chu
Hichi government in head pin any day di ide so. Hichi dong ria chu head pin any ta ke. Aju ti lu ta iki sim hoi di mai so. Hichi bang aju disi tha li yong chu iki pi a I ho thumi chan chu. Hichi ho pil hin na ding chu government and able people appeal hin na ai man idin pi kilo le ipiam. Na iki sim hoi di ngai. Ya chu sim hoi ya autonomy pi ngai astian the power devolution yong ngai ateng le full fledged hi na dinga chu EPP wa nam ti chu thil jo se apha jo se chu hi chu I kho kha di hi chu ipil hin sa di te ho ko na ye chun this council election chu ki bolding ai bolowam thelo di government bollo le thingla mi te chu e ho right to deny bol so na discriminate chu unconstitutional cho as thing le illegal cho hija chu thing la mi te local ki wai home na self government nga chu DC council e pe ya hiji chu bol lo am lo de ama wang hiji ka la chun district li ho jong chu jaw sa te ne nga chu one slogan one voice one stand na chu hi di ka sai one slogan, one voice, one stand. The message from Kuki INPI Manipur President Kunehi in very strong message ay kipapium tayo na hile at ay nadimpu THANKAM LUPHENG ADC members sa his comments nang manjang na iho Kuki society sa puko makahindo bangin ipi stand for it and then ipi how should we face this one na iti pa nila ungay ham and then injana in say bangin naga UNC kanamin at sumi win at sumato ikigom kit bin UNC lang nga chom hikinin so hichilai la even at sum ho Kuki representative ho komzi nga jang titaw na not that we are amos a hill now he is just an advice ida ba IPP say nom na matsay na in say pi. See, we are living in a complex and critical world hitwa e ho dinga na ko kite dinga ya chu hoila ya umin lang hoila platform na tong lang thu se yang le chu ilung thima igel do diu chu Kuki interest first. Yes. Ichi pahi. Igel do so ko ichi pi wale. Hoi lai yong le nam pia ding na itong vin nam pia ding lungi gel veti pa chu. Approve dia hi chun. Hoi lai muna hoi lai sti sa hoi lai platform ma hoi lai organization na yong le hen. Kuki interest first ti pa hi chi pi hitin. Na tong le inam piu kilung tu na kan tu na meti cho chai na ka si no me Kuki interest first ay na very strong point ka hi in mi pi ho dei jule ngai dan ho thil bol a phan na communal hung thai thil ho bol da pha hi iga se hin jule edi election hi han election dang hi zong le friction so thai thil ho hi bol wa pha hi government in solution po do lo ha gel po tin ai ho a hin khom a cheng khom hon si khom na ding ingai to hi very much important ka hi chu ka ase hin tin government in zong May date 5 masanga election notification so ding June 25 masanga district group hi hen so mi hen izat hi zong le abol thau dinga hi chule delimitation zong hu thau ding he ti chu ai ho Kuki society adi sanga injo district li cheng ho zo si ko ma zong iga seo he intin dunia ding agenda Manipur Kuki edition discussion ar hi san chai hotin and ka chai masing COVID-19 pandemic hung second wave hung kita hita in akisai jing sa hand wash manjing kai ding hut savana sob jing kai ding social distancing and then face masks manjing kai ding ti zong hi through Impact TV Kuki channel mangcha vela kahin sai hi tin ki pam he jing tunia ge sungte ni zong na chung chi hona core committee chule producer pa thalang ki pa thu ka hin phong in hi chi tuni program vet na vai phat chom pino Impact TV Kuki channel official website ka comment le feedback ni hin pi thayo hi na feedback le comment no kana vet wa kana nga jing no hi tunia dingin agenda Manipur Kuki edition discussion ar hi chan hin ka hin sa in muntina ve zo sing a bon chawin mangpha